Ikaze kuri Inyamaswa TV. Uyu munsi tugiye kuvuga kuri imwe mu nyamaswa zitangaje kurusha izindi muzigeze gukandagira hano ku isi. Ubuhanga, ubuhangange, ubwenge, kubana neza, ubwitonzi, umutonzi, ubunini n'imbaraga ni bike mu bitangaje dusanga ku nzovu. Nturangare na gato kuko tugiye kurebera hamwe imyitwarire, imikorere n'imikoranire yazo. Digadi. Iyi ni Inyamaswa TV. Inyamaswa TV. Inyamaswa TV. Turi kumwe na Iwacu Tours and Travel Agents, aho tugufitiye serivisi zose z'ubukerarugendo. Dutanga kandi amasomo ku banyeshuri batabonye amanota ahagije yo gutsinda ibizamini bya leta mu mashami yose candidat libre. Tugufitiye kandi amasomo y'igihe gito short courses mu mashami ya tourism na hospitality mu gihe cy'amezi 3 cyangwa 6. Dukorera Kimironko munsi ya 4 Square Church. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri nimero ubona kuri screen yawe. Inzovu ziri mu muryango w'inyamaswa witwa Elephantid. Ukaba ubarizwamo zimwe mu nyamabere zo ku butaka usanga zifite ubunini budasanzwe. Hari amoko agera kuri 3 y'inzovu. Iza mbere ni inzovu zo mu mirambi yo muri Afurika. Izi nizo nini kuruta izo mu yandi moko, tukaba tuzisanga hirya no hino muri Afurika. Ingabo ishobora kugira igihagararo cya metero 3 kugera kuri 4 upimiye ku ntugu. Ikagira uburebure bwa metero 7 kugera ku 10 kuva ku mutwe ugera ku murizo. Ni nk'inzu. Ipima ibiro biri hagati y'ibihumbi 4 n'ibihumbi 7. Hari n'izigeza ku bihumbi 10. Amatoni. Umuntu w'ibiro 70 yagereranywa n'ikirenge cy'inzovu. Ingore ziba ari nto ugereranyije n'ingabo. Ubwoko bwa kabiri ni inzovu zo mu mashyamba zo muri Afurika. Zo ni ntoya kandi ntizikunda kwigaragaza. Zibera mu mashyamba y'inzitane yo muri Afurika yo hagati n'iy'Iburengerazuba. Ku buhagarike bwa metero 2 na santimetero 40 kugera kuri 3, uburebure bwa metero 5 kugera kuri 7 n'uburemere bw'ibiro hagati y'ibihumbi 2 n'ibihumbi 4. Naho ubwoko bwa gatatu bukaba inzovu zo muri Aziya. Izo ntoya muri zose. Ubuhagarike bwa metero 2 n'igice kugera kuri 5 n'igice, uburebure bwa metero 5 n'igice kugera kuri 6 n'igice n'uburemere bw'ibiro 3500 kugera ku bihumbi 5. Zo zifite amatwi matoya kandi yiburungushuye. Tuzisanga mu mashyamba yo hirya no hino muri Aziya. Uzirikane ko mu moko yose ingore aba ari nto ku ngabo. Nubwo ayo moko yose atandukanyije imiterere n'imiturire, hari ibintu by'ingenzi bituma zose ziba inzovu. Inyamaswa zihariye byinshi. Bakivuga ijambo inzovu, ushatse uhita wongeraho ijambo nyamunini. Kandi koko mu nyamaswa zikiriho zigenda ku butaka niyo ya mbere mu bunini. Ariko si ibyo gusa kuko inagira imbaraga nyinshi kandi ikagira ukwihangana. Umutonzi ni igikoresho kidasanzwe, ukaba ugizwe n'imikaya irenga ibihumbi 40, ikawukoresha mu guterura ibintu, kunywa amazi, gushyikirana no kugaragaza urukundo. Ureshya na metero zirenga 2, ukaba ushobora kudaha litiro 10 z'amazi icyarimwe. Amahembe. Mu by'ukuri si amahembe, ahubwo n'amenyo maremare cyane akaba akoze muri ivory. Ni nk'ayisatura. Inzovu yakoresha mu gucukura, mu kwikingira no kwigaragaza ko ifite imbaraga. Ku nzovu yo muri Afurika yo mu mirambi ni ihembe rishobora kugeza kuri metero 2. Ku nzovu yo mu ishyamba rishobora kugeza kuri metero 1 n'igice. Naho ku nzovu zo muri Aziya rishobora kugera kuri metero 1 na santimetero 80. Izi ngore, ndavuga inzovu, zigira amahembe magufi. Ndetse ahubwo inzovu zo muri Aziya ingore nta mahembe zigira. Bibayeho ubwo byaba ari nk'uko no ku bantu umugore ashobora kumera ubwanwa. Amatwi. Inzovu zo muri Afurika nizo zigira amatwi manini. Umva aka kantu. Amatwi y'inzovu zo muri Afurika afite ishusho nk'iy'umugabane wa Afurika. Nawe urabyibonera. Aya matwi afasha inzovu kwihungiza akayaga. Uruhu. Nubwo uruhu rw'inzovu rukomeye cyane, rubasha kumva akantu kose kayikozeho. Akaba ari nayo mpamvu ikunda kwitera ibyondo kugira ngo birinde kwicwa n'izuba no kurumwa n'udukoko. Bavuga ko inzovu zizi ubwenge kandi ko zitajya zibagirwa. Kandi ibyo ni ukuri koko.
Mu nyamaswa zose zo ku butaka nizo zifite ubwonko bunini, akaba ari imwe mu mpamvu zituma n'ubwenge bwazo buba bwinshi. Ibyo dushobora kubipimira ku ngingo zitandukanye, urugero nk'ubushobozi bwo gukemura amahurizo. Inzovu ishobora gukina umukino wo gutondeka ibishushanyo neza, kwifashisha ibikoresho, ikaba yamenya no gukingura inzugi. Ikindi kintu gitangaje kigaragaza ubwenge bw'inzovu ni ubushobozi bwayo bwo kwibuka. Zishobora kwibuka ahantu kure hari amasoko y'amazi, zikibuka inzira zanyuzemo zimuka, ndetse zikibuka ibindi bintu byabayeho kera. Inzovu kandi zigira ibyiyumvo, ni ukuvuga emosiyo. Zishobora kwishima, kugira agahinda no kugaragaza impuhwe. Iyo inzovu imwe ipfuye, izindi zikora ikiriyo ndetse zigahumuriza izapfushije, ni ukuvuga izo mu muryango imwe n'iyapfuye. Ziraza zikegera umurambo zikawuzenguruka, zikagenda ziwukozaho umutonzi gahoro gahoro. Niyo inzovu ibonye igufwa ry'iyindi nzovu yapfuye kera, iraryegera ikagira ihindukiza, ubona ko ibabaye koko. Ibi bituma inzovu iba imwe mu nyamaswa zigaragaza urukundo kurusha izindi zose ku isi. Tuvuge noneho ku mibanire yazo. Inzovu ni inyamaswa zunga ubumwe cyane. Itsinda ry'inzovu zo mu muryango umwe riba riyobowe n'ingore nkuru kurusha izindi, ikaba ari izirusha ubwenge. Iyo nzovu nkuru niyo izijya imbere ikazereka ahantu hari amazi n'ibyo kurya, mu gihe izindi ngore zo zita ku tunyana duto. Ibijyanye no gushyikirana nabyo birihariye ku nzovu. Zikoresha imirindi yazo wowe utapfa kumva, amajwi aranguruye nk'ikondera, ndetse n'amajwi afite frequency yo hasi ashobora kugera ku ntera ndende. Inzovu kandi zikunda gukina cyane cyane iyo zikiri ntoya. Zirakirana kandi imwe ikajya yirukankana iyindi, ku buryo bituma zubaka imibanire myiza. None se umunsi w'inzovu uba umeze ute? Kuva izuba rirashe kugeza rirenze, inzovu ziba ziri kugendagenda. Aho zinyuze hose zirarisha, ku buryo inzovu imara amasaha 16 ku munsi iri kurya. Muri icyo gihe ikabasha kurya ibiro 300 by'ibimera, ikanywa litiro 200 z'amazi buri munsi, amajerekani 10. Ibaze baguhaye akazi ko gudahira ishyo ry'inzovu. Zikunda amazi cyane ku buryo zikunda kuyitera umubiri wose zikoresheje imitonzi yazo. Gusinzira ni ikintu inzovu zikora gake cyane, kuko ishobora gusinzira amasaha hagati y'2 n'4 gusa mu ijoro. Inshuro hafi ya zose ikabikora ihagaze aho kuryama. None se ni akahe kamaro k'inzovu ku bidukikije? Icya mbere ni uko inzovu zikwirakwiza imbuto. Kubera ukuntu zikora ingendo ku buso bunini cyane, aho zinyuze hose zirahituma, bigatuma imbuto n'ifumbire bikwirakwira, bityo ishyamba ntiryigere ricika. Inzovu kandi zicukura amasoko y'amazi. Kubera ibinono byazo binini, aho zikandagiye hacika ibinogo, imvura yagwa hakirekamo amazi, bikamera nk'ibibumbiro, izindi nyamaswa zikaza zigashoka. Icya gatatu ni uko inzovu zihirika ibiti kandi zigakuraho ibihuru binini, bityo zigasigaza imbuga izindi nyamaswa zidagaduriraho. Inzovu ziramutse zivuye mu ishyamba, hari izindi nyamaswa nyinshi zakurikiraho. Gusa nanone ntibibagirwe ko aho inzovu zirwaniye, ibyatsi bihura n'akaga. Ikindi kandi ntibibagirwe gukora subscribe niba utarayikora. Ubundi duhite twikomereza mubwira uburyo izi nyamaswa ziteretana, uko zibyara n'uko zitanga uburere. Ibi ni ibitangaza byiyongera ku bindi. Inshuro nk'imwe mu mwaka, inzovu y'ingabo yinjira mu gihe cyo gushaka kwimya ku cyiza n'ikibi. Niba ushaka kubicukumbura, urandika ijambo must kuri interineti, ariko banza wumve ibi. Muri icyo gihe imisemburo ya testosterone irazamuka ikikuba inshuro 60. Iyo ngabo iba ifite amahane ateye ubwoba, ku buryo ihutaza icyo ihuye nacyo icyo ari cyo cyose, yaba inyamaswa, umuntu, ndetse ntikangwe n'imodoka. Mbese ibice ibiti n'amabuye, ku buryo n'izindi nzovu z'ingabo ziyibererekera zititaye ku kintu icyo ari cyo cyose. Icyo gihe gishobora kumara ibyumweru bike kugera ku mezi 3. Ituza ari uko ibonye ingore yarinze maze ikayimya. Inzovu y'ingore ihaka amezi 12 yose, bikayigira inyamabere ya mbere yo ku butaka ihaka igihe kirekire. Inzovu zo muri Aziya zo zihaka amezi 18. Nayo si makeya. Akana k'inzovu kavuka gapima ibiro biri hagati y'100 n'120 ku nzovu zo muri Afurika,
no hagati ya 80 n'ijana ku nzovu zo muri Aziya. Kavuka katareba neza, hafi kuba impumyi. Kaba gakeneye kuba hafi ya nyina cyane kugira ngo ikiteho. Gusa nanone ishyo ry'inzovu ryose rifatanyiriza hamwe mu kurinda ako kana ndetse n'utundi. Inzovu yo mu mirambi yo muri Afurika ishobora kuramba imyaka kuva kuri 60 kugera kuri 70. Inzovu zo mu mashyamba zo zimara imyaka kuva kuri 55 kugera kuri 65. Naho inzovu yo muri Aziya irama imyaka hagati ya 48 na 60. Iyo inzovu ziba mu bigo zirushaho kuramba kuko ziba zitaweho neza. Inzovu yabashije guca agahigo kurusha izindi mu kubaho igihe kirekire ni Li Wang yo mu gihugu cya Taiwan muri Aziya. Yapfuye ifite imyaka 86. Inzovu zirakundana cyane. None se burya ko nta ukundwa na bose, umwanzi w'inzovu yaba ari indi? Nubwo inzovu ari nini ntibizibuza kuba zugarijwe n'akaga. Intare zibasira inzovu zikiri ntoya cyangwa izirwaye, ariko muri rusange inzovu nkuru ntipfa guhigwa n'izindi nyamaswa. Ikibabaje ariko nuko ibyago bikomeye by'inzovu zibiterwa n'abantu binyuriye mu kuzishimuta ndetse no kwangiza ubuturo bwazo. Amahembe yazo ni imari ikomeye ku masoko yo mu Bushinwa, muri Vietnam n'ahandi muri Aziya kuko akorwamo imitako n'imirimbo by'agatangaza. Ibaza ko ikiro kimwe cy'ayo mahembe gishobora kugurwa hagati y'amadolari 1000 n'ibihumbi 3. Miliyoni 1.5 kugera kuri 5 cyangwa 6 z'amanyarwanda. Ibaza noneho ko inzovu imwe ishobora kuvaho ibiro 20 kugera kuri 45. Bivuze ko barushimusi babashije kwica inzovu imwe bakayikuraho amahembe, baba bibitseho imari barirwa mu bihumbi 100 by'amadolari. Ngiyi impamvu ituma guhangana nabo bikomeza kuba urugamba. Mu duce tumwe tw'isi hari aho inzovu zona imyaka y'abaturage ku buryo barakara bagakoresha amayeri yose ashoboka bakazitega bakazica. Ariko kandi hari gukorwa byinshi kugira ngo inzovu zigire amahoro n'abaturage baturanye nazo bumve batekanye. Mu Rwanda inzovu tuzisanga muri pariki y'igihugu y'Akagera, aho zirinzwe neza kandi umubare wazo ukaba ukomeje kwiyongera ku buryo ubu hari zigera ku 140 nk'uko tubikesha urubuga akagera-national-park.org. Hirya no hino muri Afurika naho abashinzwe kurengera inyamaswa nibaguheka kugira ngo inzovu zidacika ku isi. Mu mwaka w'1979 muri Afurika hari inzovu 1,300,000. Mu mwaka w'1989 ni ukuvuga imyaka 10 nyuma yaho hari hasigaye 600,000 byonyine. Bari bazigeze ku buce. Ugenekereje ubu ku isi hari inzovu zose hamwe zigera ku 450. Zo muri Afurika nizo nyinshi kuko ubwazo zigera ku 415. Ubwo urakuramo kugira ngo umenye ngo izo muri Aziya ni zingahe. Tugeze mu mwanya wa twa tuntu uba ugomba kuzirikana ndetse tukaba twagusetsa niba ugira ibitwenge hafi. Inzovu zishobora kumvisha ibirenge byazo. Zishobora kumva imivumba y'imirindi yihonda ku butaka iturutse ku ntera ndende ndetse n'utuntu dutoya ducaracara hafi yayo. Ibyondo nibyo mavuta yazo, zikaba zibyisiga kugira ngo zirinde uruhu rwazo. Inzovu zikora ikiriyo cya ngenzi yazo yapfuye kandi buri mwaka zigakunda kugaruka aho yaguye kugira ngo ziyizirikane. Nubwo inzovu ari nini, ntibizibuza kumenya koga mu mazi ku ntera ndende aho yibira yose uko yakabaye, maze ikagikoresha umutonzi wayo mu guhumeka umwuka wo hejuru hanze. Inzovu ishobora kwireba mu ndorerwamo ikimenya. Ubu akaba ari ubushobozi bufitwe n'inyamaswa nkeya. Inzovu zihanganye n'akaga, ariko ibikorwa byo kuzibungabunga bikomeje gutanga umusaruro. Hashyizweho amatsinda ashinzwe kurwanya ubushimusi n'ubuhigi budakurikije amategeko. Hashyizweho kandi inzira zihuza ubuturo bw'inzovu ku buryo zishobora kuva mu gace kamwe zikajya mu kandi zidahuye n'abantu. Nanone ubukerarugendo bwita ku bidukikije butuma amafaranga buvuyemo ashorwa mu kurengera inzovu no kwigisha abaturage agaciro kazo. Wowe nanjye hari icyo twafasha kugira ngo turengere inzovu. Kuba urebye iyi video ikageza ahangaha ukiyumva ni ikintu cy'ingenzi mu guha agaciro ibi biremwa. Wibuke gukanda like kandi uyisangize n'abandi kugira ngo nabo bimenyere ibyiza by'inzovu.
Inzovu si inyamaswa nini byonyine, ahubwo ni ikimenyetso cy'imbaraga, ubwenge n'umubano mwiza. Kuba tuzifite ni ubukungu budashobora gusimbuzwa. Ubwo rero igihe cyose uzajya ubona inzovu, haba mu ishyamba, mu kigo cy'inyamaswa cyangwa kuri sikirini yawe, ujye wibuka ko iki kiremwa ari impano y'isi, bityo twese tukaba dutegetswe kuyibungabunga.